Igitabo cya kane cya Musa. Ibarura. Igice cya mbere. Ibarura ry'ingabo z'Abisiraheli. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa kabiri Abisiraheli bavuye mu Misiri, Uhoraho ari mu ihema ry'ibonaniro mu butayu bwa Sinayi, yabwiye Musa ati, mubarura abagabo bose b'Abisiraheli mukurikije amazu yabo n'imiryango yabo, maze mwandike amazina yabo. Mubabarure muhereye ku bamaze imyaka 20 bashobora kujya ku rugamba. Wowe na Aroni mubabarure mufatanyije n'umutware w'inzu wo muri buri muryango uko ari 12. Dore amazina yabo batware. Mu muryango wa Rubeni ni Elisuri mwene Shedewuri. Mu wa Simeyoni ni Shelumiyeli mwene Surishadayi. Mu wa Yuda ni Nahasoni mwene Aminadabu. Mu wa Isakari ni Netaneli mwene Suwari. Mu wa Zabuloni ni Eliyabu mwene Heroni. Mu wa Efurayimu mwene Yozefu ni Elishama mwene Amihudi. Mu wa Manase mwene Yozefu ni Gamaliyeli mwene Pedasuri. Mu wa Benyamini ni Abidani mwene Gidewoni. Mu wa Dani ni Ahiyezeri mwene Amishadayi. Mu wa Asheri ni Pagiyeli mwene Okirani. Mu wa Gadi ni Eliyasafu mwene Duweli. Mu wa Nafutali ni Ahira mwene Inani. Abo batware b'amazu bari bahagarariye imiryango y'abasekuruza, bakaba bari n'abagaba b'ingabo z'Abisiraheli. Musa na Aroni bajyana n'abo bantu, maze bakoranya Abisiraheli bose ku itariki ya mbere y'uko kwezi kwa kabiri. Nuko Abisiraheli bavuga amasekuru yabo bakurikije amazu yabo n'imiryango yabo. Abagabo bose bamaze imyaka 20 n'abayirengeje bariyandikisha nk'uko Uhoraho yari yabitegetse Musa. Iryo barura ryakorewe mu butayu bwa Sinayi. Banditse amazina y'abagabo bose bamaze imyaka 20 n'abayirengeje bashoboraga kujya ku rugamba. Babanditse bakurikije amazu yabo n'imiryango yabo. Mu muryango wa Rubeni imfura ya Yakobo bari 46,500. Mu wa Simeyoni bari 59,300. Mu wa Gadi bari 45,650. Mu wa Yuda bari 74,600. Mu wa Isakari bari 54,400. Mu wa Zabuloni bari 57,400. Mu wa Efurayimu mwene Yozefu bari 40,500. Mu wa Manase mwene Yozefu bari 32,200. Mu wa Benyamini bari 35,400. Mu wa Dani bari 62,700. Mu wa Asheri bari 41,500. Mu wa Nafutali bari 53,400. Abo ni bo Musa na Aroni n'abatware 12 bari bahagarariye Abisiraheli babaruye bakurikije amazu yabo. Ababaruwe batyo bose bari bamaze imyaka 20 n'abayirengeje, kandi bashobora kujya ku rugamba bari 603,550. Icyakora Abalevi bo ntibabaruwe hamwe n'abandi Bisiraheli, kuko Uhoraho yari yarabwiye Musa ati, ntukabarure Abalevi hamwe n'abandi Bisiraheli. Uzabashinga ihema ririmo ibisate by'amabuye byanditseho amategeko n'ibikoresho byaryo byose. Niho bazajya baryimurana n'ibyaryo byose, baryiteho kandi bashinga amahema yabo barizengurutse. Igihe mwimuka, Abalevi bazaba ari bo barishingura, kandi nimugeraho mujya azaba ari bo barishinga. Undi wese uziha gukora iyo mirimo azicwe. Abatari Abalevi bajye bashinga amahema yabo buri muryango hafi y'ibendera ryawo. Abalevi bo bajye bashinga amahema yabo bazengurutse ihema ririmo bya bisate by'amabuye byanditseho amategeko, bajye baririnda kugira ngo ntarakarira Abisiraheli. Abisiraheli bakurikiza ibyo Uhoraho yategetse Musa byose.